Dobrodošli na Almin Mototech YouTube kanal. Svi obavezno like, share and subscribe. Moja početna zaliha pirotehnike za 2025-2026. Zabranjena pirotehnika ispod 18 godina da se pretepljava. Krećemo sa prvom petardom. To je ova petarda. TNT Super Dynamit. TNT Super. Tako nešto. Ima 0,5 grama baruta. Petardi 20 komada. Koštala je 6 evra. Jedno sam pucao, odlična je. Sljedeća je Pirat puta 3. Ona je 4,5 evra kutija. Sljedeća je Silver. Moja omiljena petarda, Silver petarda. 6 evra košta, također 36 komata. Mislim da je 0,35 grama po petardi. Također još jedan Pirat isti, puta 3. Ovo je moja početna zaliha. Ako vam se svidio video, like, share, and subscribe i čekajte konačnu zalihu za 5 dana izlazi. I zabranjena pirotehnika ispod 18 godina.